Kimamara wazi cyari. Ndakubwiye ati kimamara nisikia shubuki. Isawa rero. None kimamara nta muntu. Ego mugabe rero nta munyabujumbura. Kenshi barakunda kuvuga yuko. Mama ni sawa. Hari umunyabujumbura yakorera ikintu cyari kimamara. Ivyo wowe uri umunyaruguru byemere. Oya kirazira. Eba cameraman ikanda kweli. Ucahaye ingoguma. Aba utazi kubiverifya. Ana Amahirere yose twizere ko mumeze neza nkuko natubona tumeze neza kuri microphone nkuko musanzwe mumenyere ni Audimix inyuma kamera arangora kuvuga cyane so no munsi tukaba twagende mu Nyakabiga aho hanze abantu ko bararyoherwa ukabare ntazi zina sinzi abana shimye kuganira n'umwe mu wanda hasanze umuntu ntamenyereye sindamuzi ariko kubera ko yemeye ko tuganira ngira ngo aranyitondora yongera yitondo nawe ko aramukurikira karibu mu Kimamara TV. Yego murakoze cyane nyakuba. Turamukora mukije. Yego yambu cyane. Mumeze neza. Yego turashima Imana. Tubasanze ngaha muri ko muraryoherwa. Sizi mwazanwa no kuryoherwa gusa canke hari ikindi kintu cyo baca bazanye ngaha ubundi mugambi baba bazanye ngaha. Twebwe ngaha urabona twebwe abantu batubaruguru cyane abantu no munsi no bishobora Bujumbura umba niri Bujumbura nakuze numva bita mu Nyakabiga batwira abana twira abato kera rero cyakora rero umunsi ndoshike Bujumbura amahambire ndoshika ni mu Nyakabiga nashize ngaha sinzi nanjye sinzi ngene yitwa hama cyavuga ati reka nitse kutaramira nanjye ngaha yego reka widondera bariko baragukurikirana ku Kimamara TV hombere nanje ndakumenyereye je nitwa Maniragaba gusa Maniragaba iryo kenshi bakunze kuvuga ko ari iry'ubukristo ariko nindi sinzi mbe iry'ubukristo ribaye iryo hariho n'iry'abapagani Yesu ni umukristo uri giki je ndabandwa ndumva turiko tuja mu materme ya kera urabandwa kubandwa sindabitahura neza abantu no gusenga Imana by'abarundi ukeneye gusenga Imana y'abarundi urabandwa umva urashega ariyo mpamvu batwita ibishego je ndi ibishego cyakiranga original Wajije kutubwira ko cyitse Bujumbura ubunyene uva ruguru wavuye mu ntara ya Gitega uno musi abanyabujumbura muragaba umunyagitega yadushwaye karibu Bujumbura rero bushuhe sinzi ngo je ngira ngo uno musi hari klima ikanye cyane nibaze nta bushuhe buragufata kubera je ngendana n'Imana y'abarundi klima imbamvanye Gitega nzandayizanye Namba wa klima yabaye kubera umunyagitega yaje nkava nkagenda fenaye haza kwasuye hashushe kuko Imana iraha ndaharira Imana iraha Imana yawe yaje izanye imbeho kabisa yatumye twese twambara imipira urumva ko yego niyo atari byiza nk'abana tutaba twarakuriye ruguru nk'abana tutazi ruguru urana ko uca turenga wakuriye ruguru umubere biranagusa nta munyabujumbura suko nta munyabujumbura yakuriye ikintu cyitwa Kimamara mama yangu nibibaho mu Kimamara mbe urazi Kimamara urazi cyari ndakubwiye ati Kimamara nisikia shubuki isawa rero none Kimamara nta muntu ego mugabe rero nta munyabujumbura kenshi barakunda kuvuga yuko mama ni sawa hari umunyabujumbura yakorera ikintu cyitwa Kimamara ntibibaho iyo mu Kimamara ivyo wowe uri umunyaruguru byemere oya kirazira eba cameraman ikanda kweli cameraman izi simvunja era abantu kukugura imvunja asa nwaci uruhinda barakwezi baza kutazi kubiverifya ucahaye ingoguma baba utazi kubiverifya hapo imvunja wabona ko sawa rero wowe bifasha ugakurira tukaraba amano mezuku ukaraba ko amano yiwanje nayo amano mezuku muje ko uruwa umunyagitega aganzwa n'imvunja uze kutubesha ngo nguru umunyabujumbura chef ibujumbura nabaye imvunja akaza kungana ngo naki Bujumbura amana mezuku fasha na mano y'Ikimamara ngenda mama mu Kimamara n'ahantu bita yuko hagende ukura yubuki
ubuki bwo mu mukobwa buri kuki ubwenge bwo mukimamara nibwo oya bwo mu mukobwa arabwo buri nabatipa baratembera ngo imifundikizo y'ubuki bariko baravuga imifundikizo yeke iki mamara ivyo navyo bibera niki mama ka microsi yo de kana microsi zarapfuye mamara koresha telefone oya indira oya ukoresha telefone microsi bikimamara ya mifundikizo y'ubuki ubwo buki barobwa umuntu yakoranye na benshi none musinza nashikira umuntu mu buzima busanzwe ukora iki ukunda iki jewe umukozi w'Imana wakiranga oya umukozi w'Imana gakuma mapete ntafise ngeze kuri kiranga kuri igishegu ca kiranga oya agenda bandwa wavuze nibagiye none ngoraniriye wavuze ati igishegu none ati ca kiranga yego none umukozi w'Imana none witwa umukristo umukristo wa Yesu none okay basi rindira abakristo sabemera Yesu navuga ati ujya n'umukristo wijya kuri paruwasi ni ifise patiri so mwungere w'iyo paruwasi canke mu ba Pentecote ntafise umwungere baramufise none rero uvuze ati ndi umukristo kwa naka manake ngusengera kwa naka sadiri mwese mukurikira mwese umviriza umukristo kwa kiranga sindi umukristo kwa kiranga bita abakristo bemera Yesu tyo turi bishegu sasa none ugarutse gute ukambwira ko uri umukristo kandi no nakubwiye ati wewe ni uri umukristo nakubwiye yuko uberi cyabona abariko baradukurikirana wavuze ko ari we ndabandwa habona apana mwiki nikimenye ko jewe mbandwa naje ni Imana yanje yajinkurikiye navuye igitega imvura igwiragwa gushika ngeze Bujumbura raba we utamenyereye ibyacu uraba wambaye umupira ariko nawe wambaye ishati kawaida no kwambara ni sengre ngiyi yera ariko washize kicyayi kiranga kiri umweru anca nisiga ingondo je ntangura ngaha gukubita inyagara cyangwa biti nyagara gushika mu gatondo dukubita imbyino heka imbyino ni nkajya amakorasi mwama muririmba mu masengero wewe ivyo nivyo bita inyagara ni murabona mu masengero bajya bavuze akantu kaba kameze karimwo ubu wabwita gute kajya bavuze nakurabona mu masengero cyangwa nurabona patiri afise icyotezo sasa bijya byose turabifise akenshi abantu bakoresha ibintu nk'ibyo mu Burundi bavuga ati n'abapfumu cyangwa ibyo ni iby'abakoroni bazanye irya mihimbiri y'abakoroni baje baratwonona baza kutwita amazina tutazi n'icyo asigura none nk'ubu nkawe mbega wambwiye kwanza wewe witwa nde wewe kwanza witwa gute je numvise ikimamara ni sawa cyo ni nyina none nawe witwa gute je banyita Audrey yegisigura iki reka mbaza bambyaye abari nyisi sibo bari kwise bakubishwe inkoni nyinshi babahindurira amazina wa mukobwa we baje babumvisha yuko kwitwa Manira akaba ari izina ry'igishenzi mbe witwa gute izina ryawe ninde iratwongeye ni umwana agira kabiri iryo ni nyina mugabo bakwise hakwitwira niyo mpamvu ngo ruzina bagwita ngo namatazirano urashaka ugenda urabe no kundanga muntu bavuga ngo namatazirano je nibizina bitagira nico bisigura ushobora gusanga n'ubukene ubayemo n'ubuzima buburimwo agakobwa gafise amabavu guhera hejuru gushika munsi ushobora gusanga ari amabavu watewe n'ugo ruzina ugasanga nk'uwo mu Audrey yari umu esclave yirirwa aguma amenagura amabuye ugasanga nawe uzofumenagura amabuye kandi ikiganiro turangirize ngaha wa mukobwa we genda ukorera ibyo bimamara byawe
mari nakubona kagendeye kabisa jenza nahura n'umuntu ibindi ntambwiye kutanze